Ndabashuje banywanyi b'Agaseke k'amakuru mu karere. Reka tubanze duhere ku makuru arebana n'u Rwanda. Minisitiri w'umutekano w'u Rwanda na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Kongo Kinshasa bagize iduha muri Katari gukurikirana ibiganiro hagati mu Twahirwa na Leta ya Kinshasa nk'abatumirwa nk'uko bitangazwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Amakuru avuga ko Minisitiri Jacques Shabani wa Kongo Kinshasa, Vincent Biruta w'u Rwanda, Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika na Togo batumiwe na Katari ngo baze gukurikirana ibyo biganiro. Guhera mu ntangiriro z'icyumweru n'inshuro ya gatatu impande zombi zirimo kuganira iduha muri Katari ku biganiro bitangiye muri Mata y'umwaka. Ibiganiro birimo kuba ku gitutu cy'Amerika ndetse abategetsi ba Washington bavuga ko bizeye ko ari byo bya nyuma ngo bagere ku bwumvikane. Mu cyumweru gishize Masadi Boros umujyanama wa Perezida Trump kuri Afurika yatangaje ko ibiganiro bya Doha kuri ubu bizaba bihagarariwe n'abategetsi bakomeye kurushaho ku mpande zombi, yongeraho ko n'abanyamerika bazaba bahari. Boros yavuze kandi ko bizeye ko ibiganiro bizagera gukumvikana mbere y'uko ba Perezida wa Kongo Kinshasa na Paul Kagame w'u Rwanda bahurira mu nama ya Washington. Perezida Trump bwakiraga abategetsi batanu b'ibihugu bya Afurika ku wa gatatu yavuze ko abakuru b'ibihugu b'u Rwanda na Kongo bazajya Washington mu byumweru bike biri imbere. Rivuga ko gutumira kuba Minisitiri Leta Shabani ari ikimenyetso gusa ko batagira uruhare mu biganiro ahubwo batumiye kubikurikirana. Bitandukanye n'ubundi buhuza muri amakimbirane muri Sezuba bwa Kongo, ibiganiro bya Doha na mbere byakunze kurangwa no kubera mu ibanga. Kugeza ubu impande zombi ziri Doha ntizurumvikana ku byo buri ruhande rusaba. Mu kwezi kwa Gicurasi abategetsi ba Kongo batangaje ko mu byo basaba Ventura arimo kurekura ibice yafashe agasubizwa ubutegetsi bugengwa na Kinshasa n'igisirikare cya Leta. Mu cyumweru gishize mbere y'uko basubira Doha umutwe Ventura wagaragaje ingingo 8 yifuza kugira ngo basubireho kwizerana hagati yabo na Kinshasa. Nta makuru arambuye yaratangazwa n'abishinzwe ku yindi mutwe Ventura wifuza muri ibyo biganiro bya Doha. Gusa ari amakuru ava kuzinyiye cyamba zisaba ko zishyirwa mu butegetsi, abasirikare bakavangwa bakareka kwitwa umutwe w'iterabwoba ndetse bakinjizwa muri politiki y'igihugu kandi umutwe ukemerwa nk'ishyaka rya politiki. M23 ivuga ko igenzura akarere gafite ubuso bwa kilometero kare 32 muri za Kivu ya ruguru n'Epfo. Kinshasa ruri n'ibihugu bimwe by'uburengerazuba bw'isi bivuga ko uyu mutwe ufashwa kandi ugategekwa n'u Rwanda, ibyo Leta y'u Rwanda ihakana. U Rwanda ruri hamwe no mu bihugu by'uburengerazuba nabo bavuga ko Kinshasa ifasha umutwe wa FDLR irwanya ubutegetsi bwa Kigali, byo Kongo Kinshasa ihakana. Kinshasa na Kigali herutse gusinya amasezerano muri Washington ashingiye hari no ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika cyangwa se kuvanirwa mu bikorwa no gufasha kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hagati ariko inteko ishinga amategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika yatoye umwanzuro usaba Perezida wa Kongo kutarenza manda yemerewe ku mwanya wa Perezida wa Kongo Kinshasa. Uyu ni umwe mu mwanzuro wagize inteko ishinga amategeko ya Amerika babona ko ushobora gufasha Leta ya Kongo kugura amahoro no kwimakaza ubwiyunge hagati y'abanyekongo n'ihame rya demokarasi. Bavuze bati duhamagariye Leta ya Kongo kurwanya ruswa yaganje, ikanashyiraho imiyoborere n'inzego nyubahirizategeko bikorera umucyo, byubahiriza inshingano, ikanuhariza manda ziteganywa mu itegeko nshinga rya Kongo. Abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika basabye Leta ya Kongo guhana abantu bose barya ruswa n'abanyereza umutungo, ibituma iterambere n'ishoramari bidindira bigahungabanya gahunda y'amahoro. Nk'uko bigaragara muri iyi kopi y'imyanzuro banashyigikira ibiganiro bihuza abanyekongo bose byateguwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'itorangirikani. Bashimangira ko bishobora kuzana amahoro. Bashimangiye ko ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri Kongo bugomba guhagarara. Abayikuramo bakoze ibyaha bagahanwa. Mu mitwe yatunzwe urutoki harimo FDL ndetse na ADF. Umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Moise Katumbi yagaragaje ko yishimiye iyi myanzuro cyane cyane kuba Perezida wa Kongo adakwiye kurenza manda ebyiri yemerewe n'itegeko nshinga. Katumbi ati umwanzuro urasobanutse cyane, nta manda ya gatatu Perezida wa Kongo yemerewe. Uko yaba ameze kose itegeko nshinga rigomba kubahirizwa. Uwo munyapolitiki yashimye inteko ya Amerika agaragaza ko yatanze ubutumwa bukomeye bwo gushyigikira abanyekongo. Ati umunsi birenze ibindi bihe Amerika iri kumwe n'abanyekongo. Mu mpera z'umwaka ushize abategetsi bakuru b'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa Kongo batangiye ubukangurambaga bugamije gusaba abaturage gushyigikira ko Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi aguma ku butegetsi na nyuma ya manda ya kabiri izarangira 2028. Abayobozi bari umunyamabanga mukuru wa UDPS Augustin Kabuya basobanura ko Tshisekedi akeneye igihe gihagije kugira ngo asubize Kongo ku murongo muzima kandi ko bayagumye ku butegetsi igihugu cyagira igitinyiro. Tshisekedi yazengurutse intara zitandukanye za Kongo asobanurira abaturage ko itegeko nshinga rigomba guhinduka, ariko Katumbi, Martin Fayulu n'abandi banyapolitiki baramwamaganye bamusaba kudakora kuri iri tegeko nshinga. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Arkiyepiskopi Gatolika wa Kinshasa muri Kongo Kinshasa Kardinali Fredolin Mbongo yagaragaje ko atizeye niba Perezida wa Amerika Donald Trump azahagarika intambara muri Sezuba bw'iki gihugu. Mu kiganiro n'abanyamakuru Vatican ku itariki 10 Nyakanga, Kardinali Mbongo yibukije ko Trump yagerageje guhagarika intambara Ukraine n'Uburusiya kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo asubiraga ku butegetsi, ariko ntacyo byatanze. Kardinali Mbongo yagaragaje ko ibisubizo bya Trump ku makimbirane ya Kongo nta musaruro bishobora gutanga kuko ngo icyo ashaka mu gihugu cyabo ari amabuye y'agaciro ho kugarura amahoro. Nyuma y'u Rwanda na Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika, Trump yavuze ko kera kabaye intambara imaze imyaka isaga 30 na Sezuba bwa Kongo igiye guhagarara. Kardinali Mbongo yasobanuye ko kugira ngo amasezerano y'amahoro atange umusaruro
ngo abanyekongo batuye mu bice biberamo intambara bakwiye gutegwa amatwi kuko baba bazi ukuri kw'ibibazo banyuramo. M23 isobanura ko amasezerano y'u Rwanda na Kongo azakemura agace gato k'aya makimbirane bitandukanye n'ashobora kuzasinyirwa i Doha muri Katari mu biganiro byatangijwe na Leta ya Katari mu Werurwe uyu mwaka. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru intumwa za Leta ya Kongo n'iza M23 ziri Doha muri Katari kugira ngo zikemure ibyo bitumvikanyeho mu byiciro by'ibiganiro byabanje zaherukagayo mu ntangiriro za Kamena muri uyu mwaka. Hagati aho imyiteguro ya gisirikare myinshi ikomeje kugaragara muri sezo bwa Kongo Kinshasa, aho abasirikare barenga 7,000 ba FARDC bashyigikiwe n'ibiro ry'ingabo kugeza ubu zitaramenyekana ku mugaragaro baherutse koherezwa i Karere mu murwa mukuru w'intara Tanganyika, aho bateganya kwerekeza Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Iyi ntambwe igaragara ngo yateye benshi kwibaza byinshi niba ari ntangiriro y'igitero gikomeye kigamije kwisubiza imijyi ya Bukavu na Goma igenzurwa n'inyeshyamba za M23. Iyi nkuru y'ikinyamakuru Media Congo igaragaza ko kohereza ingabo binyuze muri Kareme mu majyepfo y'ikibuga cy'intambara byerekana ubundi buryo bwo gukoresha izindi nzira bitandukanye no kunyura muri Kivu y'Amajyaruguru hatagishoboka. Igice cya Uvira Fizi cyamaze igihe kidatekanye neza, ubu ngo cyaba cyagizwe ibirindiro by'inyuma byo kongera gukusanyiriza ingabo no gutangiza ibikorwa bya gisirikare bishoboka muri ho Plateau no ku murongo wa Bukavu Goma. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare cya Kongo agera kuri RFI na TV5 Monde bitangaza, ngo urujya n'uruza rw'ingabo n'ibikoresho biri muri gahunda yo kwisubiza ibice buhoro buhoro hagamijwe gusubiza ibirindiro bya M23 yashimangiye mu mezi ashize. Mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara, ihuriro M23 ryamaganye kohereza ku bwinshi intwaro z'intambara kwa FARDC ku mirongo itandukanye imbere y'urugamba, kandi iburira ko intambara ikomeye ishobora kubura. Ibi byose biravuga kandi mu gihe izi impande zihanganye ziri mu kindi cyiciro cy'ibiganiro byitezwe guhagarika intambara no kugarura mu burasirazuba bwa Kongo biri kubera i Doha muri Katari. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manasiko Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yasabye abakozi mu rwego rw'ubuvuzi gukoresha neza amafaranga uko ibintu bimeze nabi nyuma y'aho Global Fund igabanyirije miliyari 100 z'amashiringi ingano y'inkunga yateraga iki gihugu mu kurwanya sida, igituntu ndetse na malaria. Ibinyamakuru bya Uganda byavuze ko bamwe mu bayobozi ba Global Fund bavuze ko za Leta bafasha zisabwa kugabanya uburyo zakoreshagamo amafaranga akaba mugani ngo udafite arya nk'umurwayi. Uyu muryango wavuze ko nawo wavanaga muri Amerika ubutegetsi bwa Trump bwafunze kuko mbere uyu muryango kuva muri 2002 washingwa uhabwa inkunga za miliyari 26 zirenga z'amadolari, none urahabwa miliyari 6 gusa, kandi ngo nabwo igihe kitazwi ko zizakomeza gutangwa. Bamwe mu Banyayuganda bavuze ko aya mafaranga nubwo yagabanyutse ariko ngo yasigaye ahagije kuko bayashinzwe n'ubundi ngo bayakoreshaga mu buryo bubafitiye inyungu kurusha abagenerwabikorwa. Hari amakuru urutse kujya agaragara avuga ko muri Uganda imibare y'abarwayi ba sida itagabanutse ahubwo irushaho kwiyongera nubwo gahunda ihari ari ukurwanya ubwandu bushya muri kiriya gihugu. Hagati ariko kandi umutwe w'M23 washimye Perezida Kaguta Museveni wa Uganda nyuma yo kongera gufungura imipaka yose ihuza ibice bya Kongo ugenzura na Uganda. Mu gitondo cyo kwa Karere nibwo imipaka yongeye gufungurwa ku mugaragaro. M23 biciye muri perezida wayo Leta bisimwe yashimiye Perezida Museveni Kaguta kubwo kongera gufungura imipaka. Muri 2022 nibwo imipaka irimo uwabunagana yafunzwe nyuma yo kunyeshyamba za M23 zari zimaze kwigarura ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Bunagana. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro muri Uganda kivuga ko ifungwa ry'uriya mupaka ryahombye iki gihugu arenga miliyoni 500 z'amashiringi buri mwaka. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiriye muri Tanzania, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Manasiko urwego rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Tanzania rwihanije abaturage badukaye ingeso mbi yo gutwara ibiyobyabwenge mu mirambo y'abantu. Bavuga ko ikoranabuhanga ryaje nta muntu uzongera kubisha mu bapfu ngo bikunde. Urwego rwavuze ko abantu bagwa mu mahanga bakazana imibiri yabo gushyingurwa mu gihugu isigaye ikoreshwa mu kwinjiza ibiyobyabwenge bikaze muri Tanzania. Ingero zatanzwe z'abantu bamaze gufatwa harimo abafata umurambo bagakuramo ubwonko mu mutwe bagasizikamo ibiyobyabwenge bakongera bagafunga igihanga neza. Urwego rwavuze ko hari abamaze igihe kinini bafatwa ibiyobyabwenge batwaye mu mirambo, bamwe bagakuramo umuntu ibyo mu nda bagasizikamo ibiyobyabwenge bazi ko nta buryo bazabimenya. Iki gihugu cyavuze ko nubwo nta uzafungura isanduku ngo rebe niba kuko urimo ari umurambo, ubu ngo hari ikoranabuhanga ryerekana ko mu murambo nta kintu kindi kirimo. Basaba abantu babicuruza kubicikaho. Tanzania yasabye abaturage kwitwararika mu gihe bazana imirambo y'abantu babo baguye hanze y'igihugu ko umuntu bazafatana umurambo upfunyitsemo ibiyobyabwenge bazamurira n'abagahinduka kabarure. Reka nsoze mabwira ko abategetsi bavuze ko maneko yo ku rwego rwo hejuru wa Ukraine yishwe arashwe ku manywa y'ihanga mu murwa mukuru Kiev. Uwo maneko w'urwego rw'ubutasi bw'imbere mu gihugu arashwe amasasu menshi muri parikingi y'imodoka nyuma yo kwegerwa n'umuteye utamenyekanye wahise abunga akavaho byabereye nk'uko amashusho yerekanijwe ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza. Uru rwego ntirwatangaje izina ry'uwo maneko nubwo ibitangazamakuru byo muri Ukraine byavuze ko ari Koloneli Ivan Kolonishi. Uru rwego rushinzwe imbere na mbere ubutasi bw'imbere mu gihugu no kuburizamo ubutasi bw'amahanga ibizi nka counter intelligence cyangwa se counter espionage, ariko kuva Urusiya buga igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare urwo rwego rwagize uruhare rukomeye mu bwicanyi n'ibitero byo kudurumbanya ibintu imbere mu Burusiya. Mbere abo mu butasi bwa Ukraine babwiye ibitangazamakuru ko ubwo butasi aribwo bwishe Umurusiya General ukomeye Igor Kirillov wiciwe mu murwa mukuru Moscow w'Uburusiya mu Kuboza kwa 2024. Muri Mata uyu mwaka General Yoroslav Mosilarik nawe yiciwe mu gitero cy'igisasu cyatuze imodoka i Moscow. Igikorwa Urusiya bwageretse kuri Ukraine. Ubutasi bwa Ukraine ntibwigize n'imwe bwigamba ku mugaragaro izo mfu. Urwo rwego rw'ubutasi bw'imbere mu gihugu muri Ukraine
Ukraine cyangwa se polisi ntibyatangaje impamvu ishobora kuba yishe inyuma y'iraswa rya Colonel Voronich. Polisi ikora mu murwa mukuru wa Ukraine yasohoye itangazo ivuga ko polisi bagezeho byabereye basanga umurambo w'umugabo uriho igikomere cy'isasu. Iryo tangazo ryavuze ko abapolisi barimo gukora ngo bamenye umwirondoro wateye ndetse ko ingamba zirimo gufatwa kugira ngo afungwe. Urwo rwego rwavuze ko rurimo gufata ingamba zuzuye gusobanura ibintu byose bijyanye n'icyo cyaha no gushyikiriza ubutabera bagikoze. Amashusho ya kamera z'umutekano yagenzuwe n'ibinyamakuru by'Abongereza Leta agaragaza umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira wijimye w'amaboko magufi ari gusohoka mu nyubako mu majyepfo ya Kiev nyuma gato ya saa 3 za mu gitondo ku isaha yo kuwa kane, no kuvuga nka saa 2 za mu gitondo ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, igihe agendaga n'amaguru yerekeza ku modoka yari hafi aho ngaho afite ishashi n'igikapu cyo kwitwaza kijyamo ibintu binyuranye. Undi mugabo boneka yirukanka amusanga. Urubuga Ukrainska Pravda rw'amakuru rwo kuri internet rwo muri Ukraine rwatangaje ko uwateye yakoresheje imbunda nto ya pistole ndetse ko yarashomaneye ko amasasu 5. Urwo rubuga rukesha amakuru abantu rutatangaje amazina. Ubwicanyi bukurikiye icyo Ukraine yise igitero cya mbere kinini cyane cyo mu kirere Urusiya bwagabye kuri Ukraine kuwa kabiri, cyakoreshejwemo indege nto z'intambara zitajya mu pilote cyangwa se drones 720 na misile 13 z'ubwoko bwa balistike cyangwa se cruise, kibasiye imijyi inyuranye muri Ukraine. Mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane igitero cya drone na misile cy'Urusiya mu murwa mukuru wa Ukraine kishe abantu nibura 2 gikomereza 16. Abategetsi bavuze ko icyo gitero cyo mu ijoro rishyira kuwa kane kibasiye uturere 8 two muri Kiev cyakoreshejemo misile 18 na drone hafi 400. Urusiya bwakomeje gucinya kurasa mu duce turimo abasivile. Hagati y'imirwano ku murongo w'imbere yo ku rugamba irakomeje. Ingabo z'Urusiya zirimo gutera intambwe gahoro gahoro mu burasirazuba bwa Ukraine ndetse zirimo kwisubiza igice cy'akarere ka Kursk ko mu Rusiya ingabo za Ukraine zafashe mu gitero gitunguranye cyo muri Kanama mu mwaka ushize. Urusiya kuri ugenzura 1/5 cy'ubutaka bwa Ukraine harimo n'umwigimbakirwa wa Crimea wo mu majyepfo bw'ibometse 2014. Umuhate wo kumvikana ubwenge muri intambara imaze imyaka irenga 3 waracogoye. Perezida wa Amerika Donald Trump arimo kurambirwa kurushaho kubera perezida w'Urusiya Vladimir Putin. Hagati aho chancelier w'Ubudage Friedrich Merz yaraye gukaza umutekano n'ubwirinzi mu kirere cya Ukraine ku bufatanye na Leta zimwe za Amerika. Yabigaragaje ubwo ari mu nama yabereye i Bundestag ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi yibanze ku ngengo y'imari Ubudage buzakoresha. Yashimangiye ko Ubudage bushishikariye gukorana cyane na Amerika mu gukaza ubwirinzi bw'ikirere cya Ukraine no kuyifasha gukomeza guhangana n'ibitero biva mu Burusiya. Atubufasha tugenera kuri Ukraine ntabwo buzigira buhagarara ngo nuko amikoro yabaye make. Ikibazo dufite ubu nicyo gukora ibikoresho bya gisirikare n'inkono n'amasasu. Yagaragaje ko izo mbogamizi arizo zituma hakenerwa ubufatanye bwisumbuye hagati y'Ubudage na Amerika mu gushyigikira igisirikare cya Ukraine. Messi yanenze Urusiya bukomeje bwo bitero kuri Ukraine uko bwije nuko bukeye, agaragaza ko byari ibyaha by'intambara. Minisiteri y'ingabo mu Budage nawe yunze mu rya Chancelier Friedrich Merz igaragaza ko bakomeje gufatanya n'ibihugu mu kubungabunga ubwirinzi bwa Ukraine. Iyi minisiteri yavuze ko ibiganiro n'ibihugu bigeze kure ndetse bashaka kureba uburyo Ukraine yahabwa intwaro zikomeye itigeze habwa muri iyi myaka 3 ishize Urusiya butangije intambara i Kiev. Biteganyijwe ko mu cyumweru gitaha Minisitiri w'ingabo w'Ubudage Boris Pistorius azasura Amerika kugira ngo haganirwe kuri ubwo bufatanye mu kubungabunga ikirere cya Ukraine muri ibi Urusiya buyisumbirije. Minisiteri yagaragaje ko Urusiya bukomeje kwangiza ibikorwa remezo byagenewe guteza imbere abaturage, iby'ingufu n'ibindi, ndetse bukabikora ntacyo bwikanga, ndetse ko bushaka ko ibintu bigana ari uguhungabanya ubwirinzi bwa Ukraine mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyatangaje ko muri iyi minsi Urusiya buri kugaba ibitero bikomeye cyane butigeze bugaba kuva intambara yatangira. Cyatangaje ko mu ijoro ryo ku itariki 9 Nyakanga Urusiya bwarashe mu burengerazuba bwa Ukraine bukoresheje drone 728 na misile 13 cyakora ubwirinzi bwa Ukraine busenya drone 711 na misile 7. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yanenze Urusiya agaragaza ko ibikorwa byabyo bigamije gutesha agaciro ingufu zari zimaze gushyirwa mu bijyanye no guhagarika iyi ntambara. Reka nsoze mbabwira ko Perezida Luiz Inácio Lula da Silva Brezil yahigiye kwiyorera kuri Leta zimwe za Amerika mu gihe zashyiriraho ibicuruzwa biva mu gihugu cy'undi musoro 50%. Brezil n'ibindi bihugu byinshi bidafitanye ikibazo na Amerika byashyiriweho umusoro w'10% ndetse n'uri hasi cyane. Gusa Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko ubutegetsi bwa Lula da Silva bukomeje guhohotera Jair Bolsonaro wa Brezil, bityo ko bikomeje umusoro w'ibicuruzwa biva i Brasilia uzatumbagira guhera ku itariki ya mbere Kanama. Bolsonaro wa Perezida wa Brezil kuva 19 kugeza 2023 ari kuburanishwa icyaha cyo gushaka gukura ubutegetsi bwa Perezida Lula wamutsinze mu matora yakurikiyeho. Trump yavuze ko Bolsonaro umuyobozi wubashywe cyane ku isi bityo ko adakwiye gukomeza kuburanishwa. Yasabye Leta ya Brezil guhagarika kumukurikirana. Lula yatangaje ko Brezil ari igihugu cyigenga gifite inzego zigenga, bityo ko zitazemera ko hagira umuntu uzitegeka gukora ibyo ashaka cyangwa se kuzigenzura. Umutegetsi yamenyesheje Trump ko umusoro Brezil izashyirirwaho nayo izawushyiraho Amerika mu rwego rwo kwihorera. Agaciro k'ubucuruzi bwa Amerika na Brezil kageze kuri $42 z'amadolari mu mwaka ushize. Icyo gihe ibicuruzwa Amerika yohereje muri Brezil byari bifite agaciro ka $49.7 z'amadolari, mu gihe ibyo yakiriye byabarirwaga muri $42.3 z'amadolari. Icyemezo cyo kuzamura imisoro hagati y'ibihugu gishobora kuzabigiraho ingaruka zikomeye kuko Brezil ni umufatanyabikorwa ukomeye wa kabiri wa Amerika mu bucuruzi nyuma y'igihugu cy'Ubushinwa.
Reka nababwire ko Sergei Trop akatiwe gufunga imyaka 12 kubera ko yashyize mu kaga ubuzima n'imitungo byabo mu bayoboke b'idini rya Isidini n'isezerano rya nyuma cyangwa se Église de Nouveau Testament. Uwo mugabo witwa Yesu wa Siberiya akaba agomba gufungirwa muri mu magereza arinzwe cyane mu Burusiya nk'uko byatangajwe n'amakuru by'Abongereza Reuters. Sergei Trop wahoze ari umupolisi mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda bafite imyaka 64 unitwa irindi zina rya Visario. Yashinze idini ryo mu gace ka Krasnoyarsk muri Siberiya mu mwaka wa 1991 mu gihe cyo gusenyuka kwa Leta z'Ubumwe z'Abasoviyete. Avuga ko yavutse bundi bushya kugira ngo arusheho gukwirakwiza ijambo ry'Imana. Iryo dini rye rivangamwe mu mahame y'idini ry'Orthodoxe mu Burusiya namwe mu dini rya Buddha andi yo mu cyitwa Apocalypse n'ibindi. Bivuga ko afite abayoboke basaga 10,000 hirya no hino ku isi. Abayoboke bo ngo ntibemerewe kurya inyama, kunywa itabi, kunywa ibisindisha ndetse no gukoresha amafaranga. Abenshi ngo batuye mu gace ko mu Burusiya kitwa Petropavlovka mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Moscow, aho baba mu tuzu duto tw'imbaho bakirwa bavuga amasengesho asingiza uwo mukuru w'idini ryabo. Sergei Trop bagasenga berekeza aho atuye mu gasongero k'umusozi. Imikorere y'uwo mugabo yaje gutuma polisi mu Burusiya itangira kumukoraho iperereza kubera ihohoterwa ryo mu buryo bw'imitekerereze akorera abayoboke be, akabariganya imitungo yabo irimo n'amafaranga, bigatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye. Uwo Yesu wa Siberiya hamwe n'ibyegera bye bibiri bateye muri yombi bwa mbere muri 2020 mu mukwabo wari wakozwe n'abasirikare b'umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu ku mabwiriza yari yatanzwe na Perezida Vladimir Putin. Abo basirikare bafatanije n'urwego rw'umutekano rwabo mu Burusiya ruzwi nka FSB kugira ngo abagabo bashobore gutabwa muri yombi. Icyo gihe indege za kajugujugu nizo zakoreshejwe ndetse n'abasirikare bagera kuri 70 bafite intwaro nyinshi, birangira abagabo 3 bateye muri yombi. Iperereza ryagaragaje ko abagabo bahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe bw'abayoboke 16, abandi 6 ubuzima bwabo bujya mu kaga gakomeye. Urukiko rwa Novosibirsk rwakatiye Sergei Trop n'umwe muri ibyo byegera bye witwa Vladimir Vedernikov nawe ushinzwe ubiganya gufunga imyaka 12 muri gereza, mu gihe mugenzi wabo wundi witwa Vadim Ryadkin yakatiwe gufunga imyaka 11. Uretse igihano cyo gufunga agomba no gutanga $40 z'amarubure, ni ukuvuga 3667 by'amayero y'impozamarira ko abayoboke bakorewe ibyaha. Bivuga ko Yesu wa Siberiya yashakanye n'abagore babiri barimo washatse afite imyaka 19 mu gihe bari barabanye mu nzu guhera afite imyaka 7 gusa. Uwo mugabo kandi ngo yabyaye abana 6 kuri abo bagore bombi babiri.